Hindangin na parkir. Mada nak paling toh. Udah mau ada. Rudi datang. Jangan hỏi. Ngontit. Modal aku biasa gitu kan. Di tengah jalan. Tengah ada sini. Tedon, di mana nama tur PKK? Kengkeng atau rato lana? Yang guru. Kita suka batu sama jalan. Ya, dia ngejar hasilnya. Lalu yang lagi nyala lagi. Tadi seminggu tuh kira waktu kalian pun apa? Contohnya, Aris Jerone orang semakin inggih punika nyangre prarainan tilem rasa semakin dumugi Indo taruh tari semeling ing merajan mecinga ing semeton sareng sami mana malih ngratoan utawi kerajaan ini ngajang puniki tidang matur ini arisan dumun. Nah di askun puniki ring griya untang nyane puniki kan haring griya puniki mutar arisan. Nah di askun punika ring griya kapiyamang dados pemargine punika ring Merajaan Agang
anu nentan tumbang dileh kadang menika. Tetap menika narik asiki nentan-nentan arisan mayah benau numpuk benau kadang menika nggih pantan membebankan raga sareng sami kadang menika. Tetap niki enten boleh ring griya iki tarik enten. Ana becik pemargi mana enten numpuk menika muasta artine pantan pikayun nah berpah artine pikayun niki kadang menika. Sekali meniki yang pun becik pemargi kan. Ya pengalih puniki nek pemargi ayah-ayah ring batur puniki kadang menika. Ring batur punika nah sane dumun di sejeron ngerapat ring griya oleh punika punuku 15 juta angen ngaryani upakara sane batur ring pura batur dados sane punika yen nerahang pemargi upakara niku nak akeh biaya nyane talar akeh punika sane sampun pemargi boleh punuku 15 juta. Terus totalnya puniki sampun langkaungan kadipika. Nah ditiang pacang wonten rapat ring semeton sami cukup paku nyarmas. Mangnane sikian ragane punika sauninga nah kuda-kuda punika lasan. Yang jelas puniki ditiang mapica gambar lumun. Nah puniki wonten gambar saking benahara royane punika masing-masing puniki kirangan punika malih 100.000 rupiah. Untuk riki lumun gambar punika. Nah nanti risi jeron ngerapat punika kan malih wonten arah-arah ring semeton kali punika. Nah sedurung puniki ditiang pacang wonten ngerapat kalor. Nah ini ayah-ayahan puniki rencana puniki pacang ngaturan sesolah rejang renteng utawi sane biyosan. Punika ring pura penataran pane Sikuati ring kawitan puniki kenten. Ana nentan jag raos kemantan puniki pacang atur punika nabi sane pacang hamil. Tarian-tarian punika rejang renteng utawi rejang biyosan. Ngerah punika ngurut yang puniki punguro asiki ring dija pacang nguro ring merajan agang ngapi ring griya gauk bener niki menggal punika mono nentan kelapa iraga menon wasta ngatur ayam boyo yo luwung artine punika cinga kompak nek ade punika ngerah anu galah diangna sering kedua istri puniki nasiro sana pacang aturan siro sana pacang aturan nguruan bisa napi pangkalih ika artene jak marga ampun kali punika nika serah ditiang punika ring semeton istri sane marga menika manut mana ane puniki patut untuk ditiang mesatu ring kedua puniki bapak putu sidakarya puniki manane sikanipun wentanan celah puniki ring kura pane batur kawit Sikuati ring dijawab oleh ngatur ngayah kali punika. Terus jerona ayahan puniki ring Sikuati puniki nah awit wau sampun nah ditiang kondisi tan becik Risiron ayahan puniki pacang wonten dedauhan lanang atau istri pastika puniki pacang wonten dedauhan duaning sana sampun piragi artine kenten wonten ring ape nika sampun jak makalong nika nah ampun saking dumun ngatur ayah nanging semeton istri saking iki durung anang kadimika manane nah oleh wonten ngayah dijang pacang wonten dedauh ring semeton istri Semarang sami kadimika lanang istri makarya ulam karo caru lanangne malih pidan menika oleh pun informasi tentang menika atur ditya ring semeton pandai punika nah mandane saune indek pemargi sane pacang rao pemargi sane pemargi
Tapi malu entan pangde. Pun. Nggih tanggal 6 punika kentan nggih awit punika nah jawab sedurunge tanggal 6 tanggal 7 tanggal 8 punika pastika punika kacang wonten dodauhan. Ampun. Eling puniki ini ayah-ayah kacang atur solahan punika yang lunas kontan baris ini punika wonten kangin kau hirika kontan ngalit ora punguro. Sira aja sana kacang anu percayain nguruk nonton. Nonton Ring napi boleh. ring kan Seksi kesenian. seksi kesenian Pak Butuh pacang dul yang ada ngerika dua ngeri sejeron peniki Man. ada menika ampun atap lazane kalau tur ngerah celah rika ngatur ayah matur punika ring punika rika melisiki puniki ampura puniki nek ngaturan artos puniki tan kepica puniki artene pidang sarang sami sarang pengurus puniki satu-satu mereka tan punika nggih tiyang lunas punika ring tengah puniki ning satu-satu mereka nah duwe dampak yang tidak becik puniki tapi makawen nika makin niki mereka pengampel mani niki nika akeh kelihatan nah kentalah anu contoh nek ring tengah puniki pacang ngatur orang artos aku udah akeh nanti kan atur semeton tapi ke wonten modal di tengah tapi ke pacang aturan nanti kentan ring semeton nah atur puniki ring urip wanawatur kawit Ispawati nah ini kan atau asa meniki bidang sarang pengurus sarang tiga nah talar ring semeton sarang sami sambil ngatur ayah ngiring ngatur ngatos asiki peniki kali menika pantan kentan tumpang pineh kelihatannya ampun ya nyulur besek-besek yang asiki nika lebih becik nika kentan daulat raga kentan kali menika atur yang dan lali ngusur kalau nak pura susno mas kan Saya wan jadi. Cetetan kan sih. Lur, Pak. Kan liu dulu. Nggak bisa meniki ini kupon meniki luang sampun nampak. Usaha usaha kuning kan ada. Sing mengajar kan. Udah. Atus. Ada sampun jam tahun. Ya dalam semeton tahun. Kita ring WA, kita saling belum meniki kan. Walesan Asik, mana? langsung mereka butuh Jakarta Sayang, ada sayang nah. Ketat Budi. Ya aja. Saya aja. Ya ni ngocak kan. Nhau saya ni ulu anu natang. Saya Putu Krisna Ardana. Nyento. Pantasnya tuning dong. Kalau rentan anu dia rentan anu kan ya nyarang. Jadi gitu. Kian di rumah tuh. Rentan seperti anu kan tanah mau ngiring kan tanunnya